Eka ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyane abaherereye mu karere k'ibiyaga binini, abaherereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Turi ku igenekerezo rya kabiri Ntwarante 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyane no cyane nkaye mwaje gupyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi iyi video uracubona ijambo sabone upyonde ko uracubona akazo gya nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure imwe dende ibagezaho amakuru atosoye, amakuru tuba twacukumba abatutse mu masoko yacu ndetse n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijyane no batugezaho uko ibintu byifashe ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho turaba turebera hamwe kandi amakuru yagiye asohoka mu bitangaza amakuru ijyane no haba mu gihugu c'u Burundi ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse tugakomeza no mu karere k'ibiyaga binini kose, aho kandi amakuru yacu yibana mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano ndetse n'icya diplomasi ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru tubazane ni amakuru akomeye cyane, amakuru duhawe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijyane no, aho muri aya makuru turaza kwibanda mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko inama iteranije abajenerali harimo na General Prime Niyongabo ikomeye cyane ndetse abajenerali bakaba bari gusaba ikintu gikomeye Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bamuhitishijemo rero cyangwa bakure ingabo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahagarike kugwana n'umuhari wa M23. Ni amakuru akomeye cyane adushikira ngaha igitega muri studio za Burundi News TV, amakuru dushikiriza abakunzi bacu. Turaza kandi kugaruka mu gihugu c'u Burundi turebe ibiko biravugwa kuri General Major Evariste Ndayishimiye, dore ko biri kuvuga ko atifashe neza, ari nayo mpamvu atitabiriye inama yari iramuhuza na Antoine Felix Tshisekedi. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru n'ibindi tubafitiye, turaza kubabwira nk'abanywanyi bacu twemereye kugezaho amakuru abavugwa ijyane no kubitangaza amakuru nka Kivu Morning Post, France 24, Bwiza.com ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye harimo hano mu karere k'ibiyaga binini harimo za Kigali Today, ibinyamakuru bya hano mu Burundi. Ayo niyo makuru tubazaniye kandi mudakwiye gucikwa gatanu kuri gatanu nkuko twabyemeje kujya tubagezaho amakuru aba yasohotse mu bitangaza amakuru ndetse amakuru yavuye ku migwano y'umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Update n'ahandi wazisanga usibye honyine kuri imbonesha kure imwe rudende. Natebye rero twihute n'ibyaya amakuru akomeye cyane, munyemerere uyu munsi duhere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko General Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'u Burundi nubwo atumvikana habe na gatoya na General Major Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro uyoboye igihugu c'u Burundi, n'ubundi ahangaha hari kuzamo ubwumvikane bukeya. Ni mu gihe General Prime Niyongabo ari kugaragaza muri iyi nama yuko abasoda b'abarundi baguma hano mu gihugu c'u Burundi ntihagire abandi berekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko General Major Evariste Ndayishimiye akaba yararangije kwemerera Antoine Felix Tshisekedi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko azamwongera abandi basirikare. Bigaca rero byabaye impaka muri iyi nama ikomeye cyane mu gihe General Prime Niyongabo urongoye iki gisirikare n'ubundi ari guhakana amakuru avuga ko hari abandi basoda bazinjira hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane nuko General Prime Niyongabo igiye agaragaza amakuru akomeye cyane ukuntu igisirikare ce ndetse igisirikare c'u Burundi gikomeje kugwa muri iyi migwano ikomeye cyane. Ni mu gihe kandi u Burundi bwakiriye inkuru y'akababaro mu minsi yaheze yuko hari abasirikare barenga 18 bitabye Imana bishwe n'umuhari wa M23. Abararashwe karahava n'umuhari wa M23 igihe bagabaga ibitero bari kumwe na Wazalendo ndetse na FARDC bashaka kubohoza umuhanda wa Minova Goma. Iyi mihanda ikomeye cyane yigaruwe n'umuhari wa M23 ubu akaba ari nacyo gihangayikishije FARDC. Ku makuru akomeye cyane ari guturuka mu iyi nama, dore ko bikomeye cyane, dore ko aba bajenerali haba General Uwanya wa South Africa, haba General Kachicha wa Malawi, haba General yewe wa Tanzania Jacob Chinda bakaba bari gusaba ikiguzi gikomeye cyane uyu mu perezida
wa Antoine Felix Tshisekedi, ndetse akaba bari kuvuga ko abangaba bakwiye guhabwa amafaranga y'umurengera kubera ko babona abasirikare babo n'ubundi bazagwa hano mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni makuru adushikira tugejwe n'umumenyesha makuru wacu uherereye ngaha muri iyi nama ari gukurikirana gatanu ku kandi iby'iyi nama. Turabagezaho andi makuru, icyo musabwa ni ukuba hafi ku muhari wa M23. Ese uherereye hehe muri iyi nama? Ese uri kubarizwaye muri aka kanya? Urabyumva muri aya makuru. Ubu ngubu amakuru akomeye cyane baza kutahura tukawubagezaho gatanu kuri gatanu. Gusa amakuru ariho tugejwe n'umumenyesha makuru wacu atumenyesheje ko iyi nama nta mwanzuro mu by'ukuri iratanga, kandi iyi nama ikomeje kubamo urujijo rukomeye cyane. Bamwe rero mu basenguzi mpuzamahanga ndetse n'andi makuru akavuga ko uko ari ukujijisha gukomeye kugira bajijishe umuhari wa M23 ko bo ubwabo bashwanye, ndetse M23 ikaba yakwirara bikomeye cyane gakubitwa bimwe bitavugwa. Ni mu gihe amakuru yo aturuka muri iyi nama ari kuvuga ko batari kumvikana na gatoya, dore ko igihugu cy'u Burundi cyo kiri kugaragaza ko abasirikare bacyo bamaje kugwa muri iyi migwano ari bo benshi kurenza abandi. Bari gusaba ibisobanuro ndetse bagasaba n'amafaranga y'umurengera yo guha imiryango y'aba basirikare n'abasoda baguye muri iyi migwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Prime Niyongabo yanze kubyumva neza, ntari kumvikana na gatoya na General Major Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro uyoboye igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu amakuru akomeye cyane, sinzi icyo birabyara kuko tumvikana hagati y'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kumwe n'urongoye igisirikare. Urongoye igisirikare yanze ko abasirikare b'abarundi bakomeza kwicwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we akavuga ko bagomba kujyayo ku bubi na bwiza. Turakomeza gukurikirana amakuru ari kuvugwa ngaha ndetse n'amakuru ari kujya mbere, dore ko biri kuvuga ko na General Major Evariste Ndayishimiye we n'ubundi ngaha mu gihugu cy'u Burundi atamerewe neza ku makuru dukura mu mugwa wa politike Gitega. Amakuru akomeye cyane ava hano muri ntare ya Rushatsi nuko umukuru w'igihugu ashobora kuba aremvye nkuko bisanzwe, dore ko umukuru w'igihugu yibasiwe n'indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara z'umutima, indwara z'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara zigenda zataka uyu nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba atari kumvikana General Prime Niyongabo uyu nguyu ugwariye iwe bikomeye cyane, dore ko ari kwitabwaho n'abaganga baherereye hariya mu rugo iwe hariya imuhira. Turaza kubigaruka muri aya makuru, ndetse turakomeza kugenda tubigarukaho uko amakuru adushikira tugezwaho n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyane n'ubone batugezwaho uko amagara nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arakomeza kugenda yifata. Izo na update mudakwiye gucika, turagenda tubagezaho nkuko bisanzwe, ari nacyo twiyemeje kugenda tubagezaho amakuru ikibanga, amakuru aba yahishwe abene gihugu cy'u Burundi. Turakomeza n'aya makuru twihuse cyane. Umugwa M23 uryamiye majanja ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birakomeye cyane, dore ko umutekano wakajijwe hano Sake, Masisi ndetse na Rucuro byakomeye, aho umutwe wa M23 umweso yayizengurutse kuko umurwa wa M23 aha Mushaki bikaba biri kuvuga ko umusozi wa muremure wagoswe bikomeye cyane, ndetse umuhanda wa Minova Goma bikaba bikomeye cyane, dore ko umugwa wa M23 wahazengurutse bikomeye cyane, mu gihe uri kwikanga FARDC ko iyi nama bari gukora yaza kugaba ibitero hano bikomeye cyane kuri uyu muhari wa M23. Amakuru atugeraho nuko ubu M23 yongeye gukaza umutekano hano mu mujyi wa Sake, dore ko amakuru akomeye cyane ari kuvuga ko umujyi wa Sake ubu wigaruriwe n'umuhari wa M23 bidasubirwaho, ndetse umuhari wa M23 werekanye ikimenyetso gwagiye utera ibyapa ku mbuga uvuga ati uyu niwe murongo ntarengwa, FARDC uraharenga urahura n'ibibazo cyane. Ese uyu muhari wa M23 kukomeje guhangana by'umwihariko n'igisirikare cya leta SADC, ingabo z'u Burundi, ingabo za Tanzania, ingabo za Malawi, ingabo za South Africa, abacancuro wa Zarendo ndetse na Mai Mai Nyatura FDLR, yose ni imitwe, abo bose ni abasirikare n'imitwe
bibogamiye ku ruhande rwa FARDC igisirikare ca leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu by'ukuri uko amakuru agenda tugeraho n'uburyo abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse no mu bya diplomasi baragaragaza ko uyu mutwe mu by'ukuri ukomeje kurusha imbaraga FARDC uko byagenda kose. Uyu muhari rero ukaba ukomeje kwigarura ibice bigiye bitandukanye, dore ko General Christian Chiwewe aherereye muri iyi nama yagaragaje agahinda gakomeye cyane ahangaha yatewe n'umuhari wa M23. Ni mu gihe uyu muhari wa M23 ukomeza gutuma abajenerali nka Chiwewe ndetse bakomeza kuribwa n'agahinda ndetse n'umujinya bigiye bitandukanye. Ni mu gihe General Chiwewe agaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi afite imbaraga ndetse n'igisirikare cye FARDC gifite imbaraga, usibye ko yagaragaje ngo ikibazo cy'ubugambanyi buherereye ngaha mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu General Chiwewe uhagarariye ibikorwa bya gisirikare ndetse n'igisirikare yagaragaje muri iyi nama amakuru akomeye cyane avuga ko ubu M23 iri gukorana bya hafi n'abasirikare bataramenya bagiye ari bakuru hano mu gisirikare cya leta FARDC. Akaba ari nayo mpamvu ngo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakomeza gukubitwa ubudahumeka ndetse ngo bakomeza gutsindwa ku ntambara, ngo bivanye n'amakuru aba bagambanyi bagenda bakorana n'umuhari wa M23 bagenda batanga kuri uyu muhari, ndetse bakagenda batanga uko ibintu byifashe ndetse nuko urugamba rwapanzwe. Ubu Chiwewe amakuru akaba ari kuvuga ko n'ubundi uko ari ukwiregura bikomeye cyane kugira ahuma amaso General Prime Niyongabo ndetse kugira ahuma amaso abajenerali bagiye batandukanye kugira bataza kurenganya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rupfu rw'abasirikare ibi bihugu bagiye bagwa hano muri iyi migwano ihanganishije umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Tute cyane tugane ngaha mu gihugu c'u Burundi ku makuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru, dore ko ibitangazamakuru biri kugenda byandika nka bwiza.com, Kigali Today, ikinyamakuru gikorera mu karere k'ibiyaga binini, ndetse n'ibindi binyamakuru nka France 24, Kivu Morning Post byagiye byandika ku gihugu c'u Burundi amakuru akomeye cyane, dore ko cyanditse ko igihugu c'u Burundi n'ubundi nta nyungu zikomeye kizakura muri iyi migwano ihereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, usibye gutakaza abasirikare hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru cyanditse amakuru akomeye cyane France 24 ko nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akomeje kwishinga Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi mu migwano itamureba, dore ko mu by'ukuri bakomeje kugaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi ndetse akomeje koshya ibihugu bituranye yuko azatsinda iyi migwano ndetse ngazatsinda umuhari wa M23. Gusa abasesenguzi baganiriye ikinyamakuru France 24 mpuzamahanga ndetse n'abo hirya y'imipaka ya Afurika bagaragaje ubukaka ndetse n'imbaraga uyu muhari wa M23 ufite, bagaragaza yuko rero uyu muhari wa M23 utazatsindwa habe na gato, dore ko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bakomeje kugwa muri iyi migwano kubera abasirikare babo bakomeje kugwa ahangaha muri iyi migwano ihanganishije umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Tujye ku yandi makuru yanditswe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubu biravuga ko igihugu c'u Burundi ibikomeye cyane gikomeje gutakaza ubukungu bukomeje kujya hasi, dore ko iki gihugu c'u Burundi cyashyizwe ku rutonde na Loni yagaragaje ko igihugu c'u Burundi n'ubundi ubukungu bwacyo bukomeje gukendebera bujya hasi cyane, dore ko Antoine Felix Tshisekedi yemereye mugenzi we General Major Evariste Ndayishimiye kumufasha ngo kuzahura ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko n'ubundi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo nibyifashe neza muri iki gihugu cy'u Burundi, dore ko bagaragaza ko aya ari amayeri cyane ya Antoine Felix Tshisekedi ari kubesha ari n'ikinyoma gikomeye cyane ari kubesha nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye muri uyu mugambi. Kandi ibinyamakuru nka bwiza.com byagiye bigaruka ku mutekano muke wibasiye akarere k'ibiyaga binini, cyane cyane ku bwumvikane bukeya buri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza gushinja igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda yuko gikomeza gutera inkunga umuhari wa M23 mu gukomeza guhungabanya
umutekano mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma ndetse rukavuga ko ari amayeri akomeye cyane. Abakuru b'ibihugu babiri Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we w'u Burundi Nyico General Major Evariste Ndayishimiye bari guhuma abene gihugu kugira babahishe ibiriko birajya mbere, dore ko aba perezida ibinyamakuru bigiye byatandukanye biri kwandika kuri aba perezida bombi, haba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bakaba bari kugaragaza yuko aba ngaba n'ubundi bari kwivanga mu bikorwa by'iterabwoba ndetse ari nabo bari gutera inkunga imihari igiye itandukanye, imihari ikomeye cyane nka FDLR, Mai Mai, Nyatura ndetse n'indi mitwe nka Wazalendo iherereyemo ikomeye cyane, bari kujya bahungabanya umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, dore ko aba ngaba bafatanyije umugambi mubisha cyane nk'uko bagiye babitangaza ijyanye no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Akarorero twafataniye Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, igihe yiyamamarizaga Bukavu yiyerure avuga ko aba ngaba n'ubundi FARDC izagaba ibitero ku Rwanda, ikabigaba hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse yagaragaje ko kandi FARDC ikomeye cyane kurenza igisirikare cy'u Rwanda, nubwo igisirikare cy'u Rwanda nacyo kitoroshye. Dushingiye ku byo abasenguzi mpuzamahanga bagaragaza ahanga ku gihugu cy'u Rwanda, baravuga ko ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda gikataje mu iterambere ndetse n'iterambere rya tekinoloji mu bijyanye n'imigwane ndetse n'igisirikare. Bagaragaje imbaraga RDF igisirikare cy'u Rwanda ifise, bagaragaza yuko n'igisirikare cya FARDC kitarenga habe na gato ku gisirikare cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi u Rwanda rukomeza kwamagirira ibihugu by'ibituranyi bavuga yuko ibi bihugu bikomeje gutera inkunga, umurindi ndetse n'amafaranga babakwirakwiza mu ngengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukwirakwizwa n'uyu muhari wa FDLR, umuhari ukomeye cyane mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ijya n'ino. Uyu muhari andi makuru akaza avuga ko uyu muhari ubu uri kwerekera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahangaha uri kwerekera mu gihugu cy'u Burundi gufatayo imyimenyerezo ikomeye cyane kugira banoze umugambi wabo ko gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane nuko hari abasirikare bagiye bakomeye baturutse ijya n'ino gutoza uyu muhari, bigizwemo n'uruhare na Antoine Felix Tshisekedi watanze igiciro cyo hejuru, dore ko abasirikare ba South Africa bagiye bakomeye batanga imyimenyerezo hano mu gihugu cy'u Burundi bahageze ku munsi w'ejo. Ku makuru akomeye cyane baragaragaza ko abangaba n'ubundi baje gutoza aba basirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye ba FARDC bari hano muri iri shamba rya Kibira. Iri shamba rya Kibira amakuru ava yakunda gusohoka ari menshi bivanye n'ibikomeza kuberaye, dore ko abasirikare b'abarundi bakuru bagenda bahuma amaso bene gihugu kugira batabereka ibiriko birabera hano mu iri shamba rya Kibira. Ku makuru y'ingenzi ndetse ku makuru yaturutse mu masoko yacu agenda acukumbura ibyizi nkuru zigenda zivugwa hano muri iri shamba rya Kibira, nuko amakuru ariko avayo ari amakuru akomeye cyane ndetse biri kuvuga ko ahangaha hari kubera imyimenyerezo ikomeye cyane ndetse bari kugaba ibitero bikomeye cyane bazagaba hano ku Rwanda. Biravugwa yuko kandi amakuru akomeye cyane FDL ikomeje kugaragaza ko izatera u Rwanda ndetse ikomeje kwigaragaza hano ku rugamba, ivuga ko uko byagenda kose izahungabanya umutekano w'abanyarwanda, ariko u Rwanda rwavuze ko rutazihanganira uwo ari we wese uzagerageza kugaba ibitero ku Rwanda ndetse ugahungabanya n'umutekano w'abene gihugu cy'u Rwanda. Abangaba rero baragaragaza ibikomere bafite batewe n'uyu wa FDL, dore ko uyu muhari wagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye binini kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994 hano mu Rwanda, jenoside yabaye mu Rwanda. Ni mu gihe kandi u Rwanda ruhamagarira amahanga Human Rights Watch guhanga amaso igihugu cy'u Burundi ndetse n'umuhari wa FDL kuko ngukomeje kubangamira ijya n'ino mu karere k'ibiyaga binini mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, nk'uko abangaba
ngaba bagenda kugenda babigaragaza. Munyemere aya makuru tuyasoreze ngaha mu gisagara ca Bujumbura, dore ko ahangaha hari kuvugwa amakuru akomeye cyane ivyabaye hano i Bujumbura, dore ko amakuru akomeye cyane, amakuru ari kuza avuga ko adushikira ngaha Gitega muri studio za Burundi News TV, amakuru avuga ko ngaha habereye urugomo rukomeye cyane kugeza ubwo hitavye Imana abahisi ibarenga babiri bivanye n'imigwano yabeye y'insoresore hano mu gisagara ca Bujumbura, dore ko iyi migwano iherereyemo abantu batigeze bamenywa mugabo. Turakomeza gukurikirana iby'aya makuru, gusa imigwano yabereye hano mu gisagara ca Bujumbura ikaba yatumye abagera kuri babiri bagwa muri iyi migwano, bakaba bahise bahafira. Imigwano ikomeye cyane yabereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, polisi yatangaje ko irakomeza kugenda ikurikirana iby'aya makuru ndetse igatahura ababigizemo uruhare, ikabageza imbere ya polisi ndetse bagatabwa muri yombi nk'uko umukuru wa polisi ngaha mu gisagara ca Bujumbura yabigaragarije Burundi News TV. Twihuse cyane munyemerere tubashimire nshuti banywanyi bacu muhereye ijyanino mu makomine agiye atandukanye Cibitoke, Ngozi ndetse no mu gisagara ca Bujumbura, ndetse n'abahereye mu mugwa wa politike hano Igitega. Ahangaha dukomeje kubashimira ndetse kubashimira by'umwihariko mwe mwese dukomeje kubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubashitsaho, amakuru yagiye asohoka mu bitangaza makuru ijyanino. Mwakoze kutwumva, ciao ciao.